Lakha Kresi Langfer constituency ke Parlo Kasumari Lem Sai Malong Reson Kara ki Mikeron Pon Indian Prime Minister Narendra Modi kapin khat ponateng Lem Sai Malong doan tami Kiduk kelara pan Reson Kar Pinang Jipo kapin khat ponateng Lason si Lakha Kresi Langfer constituency ke Parlo Kasumari Lem Sai Malong Government pen kiduk kelara pan akeje pen sangki pi ponje pan Kasumari Lem Sai Malong Reson Kara ki Mikeron Pon Bangso Reson Kara ki Mikeron Ponalong kadokwe don Bharat Chogra don Plike Bahem Tanatoma pan Reson Kara ki Miron Ponlong lo Bangso Reson Kara ki Mikeron Ponalong Karbiong Dramas Konsela long Ye Madram Lake Tepen Kaneng Je Ponatengke La Bangso Reson Kara lo Tengpen Inalong Jekle Jon Pen Sanglin Polong Ponpo La Pen Reson Kara lo Jongsi Dolo Pulatang Te Akejoy Pen Siket Selang Japan Aisman Bharat Kar Tami Akejoy Pen Aisman Bharat Kar Pi Ponji Pusi Perang Ketino Ning Je Pon Lapen lang perang kangalong le masai malong pen kadoko esur ke pehem tuna tuma pan Reson Kara ki Mikeron pacatang ponpo lapen arondai kelong le tuma pan stami puthot tharpes tu thu jelang lapen arondai kelong le tuma stami long labji pusi ninje pon lapen Reson Kar arondai kelong le tuman ke dokumen ke choklim kawe pochi kelong dun delo pusi ninje pon bangso Reson Kara ki Mikeron ponalong Karbiong Thomas Konsela long Billy Mon Khaglari langfer local MSC mate Karbiong Thomas Konsela long Mathuram Lekte VDC Chairman Noren Keling, Bukla Municipal Board Chairman Hemsing Teran Vice Chairman Anita Saikia, Jonaki Lektepi Rongbong Terang Ward Commissioner Bijoy Hanse Pranjol Sharma, Raju Terang, Langper Bijayam Amaipu Subhas Lekte Kasumari Lem Chairman President Secretary Lapen Penan Kethe Giding Atom Chetongdon. Bangso Kasumari Lem Asai Malong Kadokwe Don Bharat Chogra Don Plikep Hemtuna Tumapan, Reson Kara ki Mikeron Pachun Ponlong Pamelo. Lapen Reson Kar kelong tuna tumpen Indian Prime Minister Narendra Modi, Assam Chief Minister Dr. Himanto Biswa Sharma, Karbiong Thomas Council CM Dr. Toliram Ronghang Lapen local MC, Mati Karbiong Thomas Council along Mathuram Lekti alang itu apan ningkang sam kacuro pajerpon. अपने रेशन कार्ड कैसे कैंसिल है ये क्या कहो दिया रेशन कार्ड पास हमारे कोनो ভাল হবো ভালে সরকার প্রণাম ধন্যবাদ নরেন্দ্র মোদী আমি রেশন কার্ড পাইছো ধন্যবাদ বহুত ধন্যবাদ আমার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙৰীয়ালৈ আৰু MSC মধুৰাম ডাঙৰীয়া বহুত ধন্যবাদ ৰেচন কাৰ্ডখন পোৱাৰ কাৰণে ভালে লাগিছে ৰেচন কাৰ্ড পোৱাৰ কাৰণে আজি সাউথ ওয়েস্ট মানে লাংফেৰ লেমছৰ আমি কাৰ্বিআংলং সমাজ কাউন্সিলৰ তৰফৰ পৰা ৰেচন কাৰ্ড বিতৰণ কৰিছোঁ এই কাৰ্যসূচী যোৱা এই মাহৰ 21 তাৰিখ আৰম্ভ হৈছিল হাওৰাঘাট আৰু ডিপুত 23 তাৰিখত বোকাজাৰ হৈছিল 24 তাৰিখত আমৰি 25 তাৰিখত ৰংখাং এইখিনি আমাৰ মুখ্য অতিথি থমাস কাউন্সিলৰ CM ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংখাং ডাঙৰীয়াৰ হাতেৰে আমি বিতৰণ কৰিছোঁ কাৰ্বিআংলঙত আছিলে 1,26,000 বেনিফিচিয়াৰী আমি দিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ তাৰ ভিতৰত মানে প্ৰায় সকলো বেনিফিচিয়াৰীকে দিয়া হৈছে গতিকে এই ৰেচন কাৰ্ডৰ যোগেদি যিসকল দুখীয়া BPL মানুহ তেওঁলোকে এজনে 5 কেজি চাউল পোৱাৰ কাৰণে বুজি পাব আৰু এই কাৰ্ড যিসকলে পাব তেওঁলোকে আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ যোগেদি 5 লাখ টকাৰ এটা চিকিৎসা সাহায্য পাব আৰু এই কাৰ্ডৰ যোগেদি যিসকলৰ মানে গেছ কানেকশ্যন হোৱা নাই উজ্জ্বলা আঁচনিৰ গেছৰ কানেকশ্যন হয় এনেকুৱা কিছু সুবিধা আছে এই আঁচনিৰ যোগেদি যে আমি দুখীয়া গৰীব ৰাইজক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰে আমাৰ প্ৰিয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আৰু অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ সহযোগত আৰু লগতে আমাৰ কাউন্সিলৰ CM ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংখাং ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি এই কাৰ্যসূচী অলৰেডি সমাপন কৰিলোঁ আজি আমি স্থানীয় MSC এই কাৰ্যসূচী ইয়াত লোৱাৰ কাৰণে তেখেতে মোক নিমন্ত্ৰণৰ কাৰণে আহি মই অলপ সহযোগ কৰিলোঁ আৰু বাকী আশা ৰাখিছোঁ ৰাইজে পাই সুখী হ'ব গতিকে আশা ৰাখিছোঁ আহি থকা দিনবিলাকত আমি ৰাইজৰ কাম কৰাৰ কাৰণে যৎপঞ্চায়ত চেষ্টা চলাই যাম 640
Langfair কিমানটা হ'ব স্যাৰ Langfair কিমানটা বেনিফিচিয়াৰী আছে টোটাল এইখিনি টোটেল আমি 5000 ফ্যামিলি কভার কৰিছিলোঁ তাৰ ভিতৰত মানে প্ৰত্যেকটা ফ্যামিলি যদি আমি 4জনকৈ 5জনকৈ লওঁ তে সেইখিনি পোৱা যাব গোটেইখিনি ambong jual Kardom pinida Langfair ahawar Kasumari lamps kaparlo pini bang parut seroga klikep itu BPL ration card ini ronponlo laso ration card lagi eli tungka cinghunai itu madet Prime Minister Narendra Modi ji itu akemang India tetalong kiduk kela karat do anapar ake joy pen ration card keron pon mate ke pathik pon aso pini nili tum nada Kasumari lem salong labangso BPL ration card ron poneglo lapen ke itu masiam sar na pingkhara teng pen je ration card kiduk kaduk ave la kiduk an ma keduk anafanta pali labagi lapen ke mithangari deng pen keron pacitan lapni so teng besi pini nili tum dak wanglo tinga bakso ration card ta ron ponlo ni garok pik pik lo athe ration card kipi lapuson ke ong mate farok sok sinon itu Langfair long kaduk ave long thomal lems do long thomal lems long pen prai 10,000 bagduji labang sore ration card nili tum ron pon bompo non tin dak Kasumari ron pon lo lapene tarikh ini bangke nitum bukule lem selong ronpo tarikh thom bangke Raja Pathar lem selong ronpo kaduk ave alu nili long dolablo CM sarna pingkhara teng lokal mesi rideng pen ave tong pali labni kula so teng ben sinon ration card long sidui glablo nitum advice nitum mompo kata labang so ration card okol sang bangphu inu dolong sang linpho yang si donalong bang troksi bang podo blote la soteng ben si inunut limpo farman lapen ke card jitu ke long bang phituman hema bang ke kisu ki uni ke chelagia phanda ke joy pen Ayushman card tami pipon po lapen ke ningkan si kisu ka chelagia pan lakho lapen ke health insurance mane ration card mane ration holder BPL holder bang yong si kopai ke la pen nani accident ben joy joy polodangte Narendra Modi ji lata pathik ponlo insurance lakni labang tan longpon lapen ke labang so card kelong abang putum ana bangke nalina hokle sang ke nam long India de dalong ke nalina card jong siho Delhi le pon stame holadak gitu dealers long name asang chulai do lapen ke laso ration card kelong atum ana bangke hemso yong silong lilang polodang tele tungka cinghonai Assam lo Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma sar pangdak ponelo je Mukhyamantri Awas Yojana Wamen pen kaduk hana pacitang labia phansi je to Chief Minister tami pangdak ponelo lapen ke labangso ration card kelong abang phietum ki junalang yong sudawi polodang ke la jolti bona scheme pen labangso ahem ke palije phanta alangli lamchak pierlo lapen ke labang so ration card ke long abang ki mate ahem long yong si ujala gas tanona ta velang pulong te ujala gas ta ke joy pen abang so card ke long abang phu bang phidum anu bang ke long ek lap pinang bang so card ke long atum hedi mane edona long ki ma ke nang ke hormu an ke la so card ke long lap ke joy pen si asilani velo lason government ke chari ilitum adet jitu adet chot kale la pelo alang liphan hello leaders mane great leaders ke ilitum Prime Minister Narendra Modi ji alang beja leaders mepik la pente Assam sarkar long itu Chief Minister Himanta Biswa Sarma sar ke hai alang beja pon leaders la penke tumda Karbi Anglong Autonomous Council long stami tuga chingonai CM sar Dr. leaders itung penang an kidukela katuma bang kacil lapen ke aku non Chief Minister pen aku pipon fulo jitu self help group mane Asia group long apran ke mane suringko rakho lapuson Asia group ke authority sita nona bang ke Asia group long members an magetu members tina phana bangta methang akeng ke charta bonji phan ke chengsi suri captain ke ponje phana form ron panelo
Kasi labang so afom kilong abang pietum. Labang so tangkalong lo pelodang te so latung business patlang tek nang. Jong si mesen transaction kadu kawe bank penalemen kadu kawe lapen kala so tangka kecu klemi kopi mala pa mesen men patlang lo pelodang te tangka dami aku pabat subomi government si pinangan ali longpon ju laning kan lo.